Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Ipakita ko makada kayo ti kapag paiswanan na ati talaga tinagatang ko nga daga. Ati ni. O makikita yo ati kakabsat takwa. Ati nga daga kakabsat nga na jay. Jinti na mulmulaan nga paper tray no makita yo lang jay di dulo. Medyo nasamit pa ilang so nga napanak ito'y takwa. Ta ipa-schedule ko gamin do no bigat nga ipadalos ko dahito ita mamulaan. So nga damagi man kada kayo kakabsat noon niya timayet nga may mula pa ilang ditoy habang kuha pa ilang. Habang manggugluging nga. Nya ka di dating nga na mulat to di ginatang mo to. Tarong saya. Won, tarong mit di na danuna. Kin petchay ya. Petchay. Tata. Maalala yung kakabsat aji kuha aji lote nga nagatang ko di kirino. Kuha lang aji kakabsat prank laeng nagadugarog tinag-comment nga ang kukanyangin talaga kapag paiswanan na di kakabsat di last video talaga prank aja ngim adumit lata di tao nga hanna pinalpas aji kuha aji video so nga kasla medyo maditirik nakta adumit lagi di nag-comment nga kasla dakis ibagada nga nagpangasna hanna simpit-mit aji makin kanya yeah. Shout out kin ni Sir Erickson Hines. Adamit dagiti nag-comment nga maditi na isa sa uda adati nang ibaga nga nagpangasnak. Ngem aji making kanyamit kakabsat din tilote na singpet. So nga shout out mit kini Sir Erickson Hines nga making kanya din ti daga jay kirino Isabela banda iti Santiago. Bali kaabay lang ti kon sa ayay dapayan nga daydaywen ti tao. So nga shout out kanya yu sir nga making kanya din ti daga. Shout out kini sir nga making kanya jilote ti daga nga madi nga nagungit. Ang ko ipas video jayan mabuting nakpay nga rudi. Adapay ko mati i-video ijay kakabsat ngem hanin nabunganak. So nga datang aldaw kakabsat ke ati talaga ti kapag paiswanan nan ipakita kanya yu kakabsat no kasano kalawan na ti daga nga nagatang ko. Narigat ti prankster gamin niya. Ngimatoy kay paypayson tenan no. Talagamit nga narigat ti prankster nga tao aya. Ngim atuin kakabsat ki talaga agpaypayson. May katuin takway pakita kada kayo no natipatinggan na ti daga nga nagatang ko. Ulig ta? Di ta. Kakabsat. Sakto taabay na pa ito babuyam niya. Wow. Baboy. Medyo nasamit lang alwada. Nada pa yung kamote na eh. Dati gamin nga mawulmulaan tinating kano ato. Adunyog na ato, iba taginyog na gatang ya. Di dulo aja eh. Bubay gayang ti paper tray na ni siguro ko ato ka may raman nga may bayad. Kasi paper tray may samit lang nga kwa negosyo. Pang furniture. Lupanyog na ato eh. Kapsat dahil titi kapag paiswatan na nga nagatang ko nga daga. Bati talaga ti kapag paiswanan na kakabsat nga nagatang ko nga daga. Anya nga tati mayat nga ta nga ubrahin ito kakabsat pansamantala. Damagi man kada kayo kakabsat no anya mayat nga remedin pa ilang tinti daga. So adyo lang kakabsat agyaman.